Dobro večer i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu. Kasno je jako, ali moram pročitati ovu vijest jer je jako zanimljiva, pa kaže: gotovo je, Anthony Joshua školovao je Francisa Ngannouwa, a zatim ga je ugasio brutalnim nokautom. AJ je pokazao Predatoru kako ipak nije na razini kojeg može parkirati najbolji teškašima na cijelom svijetu. Velike očekivanja imali su fanovi uoči meča između Francisa i Anthonyja Joshua, iako Francis MMA borac se samo jednom profesionalno boksačkom borbom iza sebe nakon odličnog izdanja protiv Tysona Furya. Vjerovalo se da Ngannou može parirati Anthony Joshua, svi koji su tako mislili grdno su se prevarili. Anthony Joshua danas je upoznao Francisa sa najvišom razinom svjetskog boksa i vjerovatno ga je vratio u MMA vode. 5,5 minuta potrajao je meč između Joshua i Ngannoua, a završetak borbe je bio jako bolan po Francisa, koji je ostao ležati bez svijesti nakon brutalnog nokauta. Već u prvoj rundi Ngannou je naišao na velike probleme. Predator je ušao poprilično opušteno u ovaj meč, vjerovatno na navalu samopouzdanja koja ga prati nakon meča sa Tyson Furyem, međutim Joshua je brzo poljuljao njegov samopouzdanje. Minutu prije kraja prve runde Joshua je fantastično pogodio stražnim direktom i poslao je Ngannoua u nokaut. Predator se uspio oporaviti i odraditi rundu do samog kraja. Francis je imao samo minutu između rundi za oporavak i djelovao je oporavljeno početkom druge runde. Joshua sa druge strane lijepo je kontrolirao distancu i čekao je priliku za novi udarac koji će poslati Ngannoua u knockdown. U jednom trenutku Joshua veže prednji direkt u glavu, zatim u tijelo, naveo Joshua Ngannoua da se upusti Francisa u otvorenu razmjeru, pogodio ga je desnim krošeom, okrznio ga lijevim, a Ngannou je ponovo završio u nokautu. Vidjelo se da je Francis ovaj put puno gorem stanju u odnosu na prvi knockdown. Uspio se srčani Kamerunac vratiti u meč, ali nekoliko sekundi kasnije Joshua mu je ugasio svjetla. Joshua je strašno pogodio desnim overhandom i brutalno je nokautirao Francisa Ngannoua, koji je ostao ležati nepomično van svijesti. Ovaj meč izgledalo je zapravo onako kako su mnogi očekivali da će izgledati borba između Furya i Francisa. Francis je snažan udarač, ali njegovo boksačko iskustvo i znanje neposporedljivi su sa Joshuin. Tyson Fury možda nije naročito ozbiljno ušao u meč protiv Joshua, protiv Francisa i odabrano se namuči da dođe do pobjede, ali Anthony Joshua znao je da ne smije podcijeniti Francisa, sjajno se pripremio, apsolutno je deklasirao bivšeg UFC-ovog prvaka teške kategorije. Nekoliko minuta trebalo je Francisu da se probudi, ali treba će mu još neko vrijeme da zapravo spozna šta se točno dogodilo. Anthony Joshua govorio je zbunjenim Francisu da ostane u boksu, ali Francis bi se nakon ovog poraza mogao vratiti onome što mu ipak ide najbolje, a to je MMA. Dva profesionalna boksača meča odradio je Francis i poraženi oba, istina boksao je protiv Tysona Furya i Francisa Ngannoua. Same elite svjetske boksa, sama činjenica je da je Francis dobio takve prilike u prva dva profesionalna nastupa, privilegija je za kamerunskog teškaša. Anthony Joshua upisao je 28. pobjedu u svom 31. profesionalnom nastupu, a ovo mu je četvrta